under stark Montana skies. In blood, he seemed to always have cities in his eyes. He longed for possibility. He lived to move away, and he finally found his dream in the city by the bay. Joe and I were best of friends in our small-time college town, and Joe had personality. What a campus clown. His jokes hid deeper rivers that bubbled far below, and he rode the... Saka paldies finālistiem junior divi jauniešu grupā D klasē par nodoto Leno valsti. Tāds neliels gaismas šovs bija fināla sākumā. Varbūt kāds mūzikas šovs, kāds miks būs vēlāk nedaudz. Šajā finālā droši vien vēl ne. Bet no fināla mēs varam turpināt ar nākamo deju tango. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swear I'd never fall in love again, but I fell. Guess I should have seen it coming. Had me by surprise. I wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and pleasant wave. Before I knew what hit me, baby. You were flowing through my veins. I'm addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug. I can't get enough. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control. What can I do? I'm addicted to you. The night blows in through. Nu, sakām paldies ar aplausiem finālistiem par nodejoto tango. Katru dziedāju I'm addicted to you. Esmu atkarīgi no tevis, un dejotāji ir atkarīgi no dejām un no standartdejām ir tīpaši šobrīd. Varbūt daži nepiekritīs, ka Latviņamerikas dejas nedaudz tuvāk, bet šobrīd valda standarta fināls, vismaz pirmajā fināla pusē šai apvienotai junior divi jauniešu grupai. Viņi ir trīmā gatavi uz Vīnes valsti, lai tad skan. Iesaistīties ar aplausiem uz vienas. Aplausus finālistiem par nodejoto Vīnes valsti. Paldies arī skatītājiem, kas atsaucās uz manam aicinājumam un atbalstīja dejotājus ar aplausiem Vīnes valša laikā. Bērni 1 un 2 E6 grupa, cerams, jau ir gatavībā uz trim Latviņamerikas dejām, bet junior 2 jauniešu grupai 4. no 8 dejām un noslēdzošā standarta deja draudzības kausa finālā Quicksteps.
can't you see? My trance, my desires, my fantasy. Looks better, heat soul, stronger, move your feet. Don't take all your love and the legal zero beat. Beep, bop, jumping all around. Paldies, juniori jauniešu grupas finālistiem par nodoto kvikstepu. Šobrīd skatoties laukumties, repītēm redzu, man vēl gadās iespējas, ka tikai 3 tiesnesis